Setelah ini jago tunggal, setelah jago tunggal grup Pak Kampung Muhammad, grup dari Pak Kampung Dewi duduk mani dulu lah ya. Wes ngas tete Asmati sedia. Petikane saya tompak numpak beca tak ada kodunga na petika kang saino saya penta pokok moja ale tak ada burunga anjelulut Noro lek maju lek kareni sarga tak noro andi duka taman ale jalan tepeteng ngala odeng kakoteng ina balik nyaman reng aduk sopet ala kesugeng salah gendeng lek niko du banyak pesena celulut mon kulakukan iya para yang siap para bedung gede mon resore iya sepang rak lemale terus dia lemale lamun bulan degakan lakandung saya dia lemah soranya repole do kakak bulan tak gelem mona odeng ale du jaren beret beret dah bocah sebote tiga mating reng latin sampai alereng kakang Subairi takut diserpole celulut iya doa long polo
ki bedek Mona mare nakang sidulung gede etina zaman kuno nalikane wong Jawa dijajal lontong ana jagoan melu rakyat melu bangsa jenenge Sarip ing desa Tamboso lora gedangan kok dadi lontong pranggonan ngantek lontong tibake seneng wenang nake pajak mboke Sarip dikepuke Sarip ora trimo lurah gedangan dipateni wetan kali jagoane baiti ngosir dokter buruwe Mbah Haji tulan kali Sarip jagoan sakti mosok bebuyutan baiti disodok letih yen Sarip gaweane pancen malih ning asile dhewe iki fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno caritane londro ya Sarip Tamboso. Oke, batur sebanuun Bapak Sunarsen positif kemis begih yang akan datang Bandung Kampung Kris Ekorepan Beron menyono gendang gempul karaoke Ratna Antika juga tidak ketinggalan Cak Moyo Minggu Kliwon di bulan Rasul positif gendang gempul karaoke hiburannya bergabung Kang Zaino Wahyu Cak Hondri, Kang Er Subairi, Senin Pahing di bulan Rasul, Kang Sukro Ojek, Sarip Yuliana, bergabung, Kang Ahmad Belde, Cak Sugiti, Cak Mundrika, beserta kawan-kawannya, sudah tampil di pagelaran.